Kumshi benta ban kershan bat ban yarap lang gi kinong tre ki bah khamat jong ka kwat ka khya jong ki manla ki shnong ki bahap hapo ka nong po constituency kinong tre asha na kaliang kinong mi khmat jong ka nong po constituency ki ba kan thup yu MLA u ba Meral Bonds im baru MDC u ba Balajit Rani bat harangkat ka jingi tre lang bat kinong yalam ba ki dukhot ka nong po block congress committee kila shim mi ka benta ka bakrau da ka ba kila kner ki khiti a jingirap shakite kinong tre asha da ka ba kila a ki marbam kumukhaw ublakot shaka khatlai quintal bat harangkat ka song pisa kaban long kum shibenta ban kershan ki te ki asha na kaliang uba meral haba a jingkran uloong ki asha ki te ki nong tre ki ba khmat habai dei baka kwai ka khya haga district bar haga jelah hi borok away khamtam hakum kane kapor jong ka jingi khon persha ya ka klam covid khat khandai bat ka kam ka jongki ka de ka bakhya hadu kata kata tang hai jingsi ibarit bat wat ya ka te ka jingsi ka barit ru kim yo bhana ka sarkar te kumta kala penlong ki te ki nong mi khmat bat harangkat ki nong yalam bagi dukhot jong ka NBCC banno katu kat ne ki jing senyang shai ki te ki nong tre asha bakan long kum ka jing snok ti bat ban tenrong lang ki jing ka ba ki te ki nong tre asha ki akandu Kapatid ka jing ka bang ya kan ti ha kan ti aslam Isnyo ba ni bro film ki jing tunju nang ka jing ka jing kan ti ngon ki do ulai namar ni net scam ba ulai unji ino yang ni ha kinu kinu yang ki benta ki bangi ni don dan ki bangi ni tre akisnong thau ki jing ba kumju ngada sngamu kat dei ya kan ka jing khat ka jong ki kum ne bang ya kendu mo bang yo I preng ka met ka ko ya ha preng ki jing dari ngamit scam makin ni kalong ki jing ala mang ki ka jong ulai Hoy ngada pediang ngha ru nakanta ka jing ai ka bari ka jong ki nakanta jong kum ki asya ka balong ka jing ku ka jing im ka jong ni pada ilong ibarat ndai pediang ya ka na tu pada ka buat ka jong ni kenang bai ni jing ai bari jong ki ila ya ka man kershan ya ka jilat dan ti ka jong ni hapo la ki jong ki shnong ki jong ni ba ka ki asya ki bang yo ban pediang ka jing ai kalong sya ka jing ai ka ba kapag kau ada kata-kata kadang berkat namar beros kat tu ni ba niat marway ngai mentapat ngasngau ba pinok senran ki babun kidan hajan jengi nadu snem ki ba ada bro ngasat yo hi ya kaban ya kendu mo ba di MLA badan bron jengi ba tujuan ai ya ki breu ki basa kopi center ya jing ai so ba ki jongki kanir kalau ka jing ku punam ta ka jongki ba juru ngai scam bo blai nang ai ka ku ki unai terpulang baka ber ka ya un terpui ki kan jam hamtam ba pinang laru ya ka banang treasure ham ya ka kam hapo jong kasno hamtam hapo jong ka ri ngangai scam ru ba ni tu ki asya beda ka jing snok kemen haduk kata haka ba imla syu ya ka ban perkhat ngasngeu ban jauh umat mene ha bang yo sngeu ki kiba piti dan hajan jong ki dan sinda jong ba ngangai scam ba ki ki asya wala da kibla e kabane dan lang ba ni kan poru ini ijing ai bangi ngin sakha haki para asya ki jong ni kin pediang hi nadu ka do nut ka mesim ka ba maki ru kinam sneu nong wei kinam sneu mar wei ingin scam bang ya kendu ijing ni ngin wan le hakmat jong ki bangin ut lali bangin nam kita ngangai scam ru ba haban basni bangi ngin sami no nang ne ubleng ngai dan kat baki bak juru bak kiri orang bak abro ibadan ini kan menjar kerja yang iru kunjuk kunki asya kibangin sayo bandra akan kubor hati senang kibangin midon biar sisi kibangin midon dia tu kini belum cincin kibak hendak panjanglah angin scam asya kibadan kebentar kebak frau kunki frontline worker disipai kibak khmat penia kun ia akan digaji kun jungi ia akan diklam jog covid kandai klam dan usnam arajar arpo ilama ke first wave mentang idang dan ha second wave but habangi ya inti kumno ban budin ban pek ban khmi ban ya slok ban sungku ya gijinglong jingman ha kabangi dia kun ya kene ke klam ni siap bagi asya ide ide rahmat kiba trei kiba yakun kiba dan hamadan banyakun yang kena iklan pagi por kiba mensua pagi por bagani ke kajilong jingman kampan dan kena iklan ke situation ke belum normal ki asang YouTube yaki bagi longkung ke jingking kaban pun nanti pak ba
syaka tenat yang kuat kerja. Demo fi ki barum haman lagi siwin ki ban shim ki jingkai ki ban persutu ki long kemi ki ba armet kumno bikin sumari lagi kumno bikin likhai ki kelung ha ke hospital banyo ki registration ke bagian banyo ki dawai ke bagian banyo ki bitha ki jingbam ke bagian hari jing tri rangkat bagi anggan wadi untuk ICDS demo fi ki baran ka banta bat laju syakri ya kani ka ri ga jungi ga jalla ga jungi ga dong ga than ga jungi klem de kai ga po ban ni la ju kan mau ya ki sinjam ki ba phi laju shim ha po ki ba de pan chakri ya kani ga dong ba ka ni sumu sibun honor kani ni so guram sibun so manai ko beli kerpang ni yang di tres tong ni wadla himdan ga tulok ka badan ga skill pe ko phi man ga banai ga blong fit dan dari kita ni anorium nanti insentif kibat video kim dei kibat he botnya dari ki IT ala de yang jing syakri ki jong fika no ni semua khamtam aga de jing wan jong ka khlam manta ni shim ba fi de ki warrior tin pareng jong warrior inang ikun ya geng khlam ki bahmat radan ki bio positif pasnong athau bagi quarantine ni le le ha school ha yingdor ba ha ying de ma fi ki ban le ban wat iki jeng tip pan advice bat konta dokter hak jena rangkat bat nurse bat doktor bat konta dokter ndri ki ba kya iki jeng kit hasno hak ndo kini ki asha de mesti jadi nak tak tahu so ban ai purom itu ya kene ka IT ke jeng fi ke jeng lem la de ke jeng fi ke jeng syakri ke jeng la sisa kita sibun ki jeng e go fi kendo nak ko sa ko lang ba ka union ke jeng fi ka pen pau lang ba ikut kubur lembah ki jing sya tangan lembah ki dharna ki fer ki procession fer mendawa nomor kata ki antri apa so ban ai sim itu kan ni jing kenduk ko jing mana kesni kham tam kedeng jo ni khlam ko be khat tindai kalau kum ke jing ai men sim itu yang di si jo ni la keren kan ni jing kenduk jo ni mana kesni menyok menyerap itu dia kisah apa nompo konsulsi kini konsulsi bangidan kita cispa atau fra tadi bisno cispa atau fra tadi katu kat ni kita bisno di bompat don asya kendri kita bisno pat ki badon arngut matunta dokter ke kalatam yang kata di don bat nak kalian ngejungi kita penbek ke komiti dan kene kan nompo konsulsi COVID-19 komiti nak kalian dengan nong khmat UMLA MDC jangi ngeran lang ni lai pendek ya kan ni banyak penyerap itu tidak selesai ini nyerap ibarat mungkin soha ban diam agak ke sini kan ai dengan soha ibarat okey nak kalian ko pisah mar hajar bukan marwit ban agak juk ko por marbam di ba ni dan ban ai di kau kan ya ko bang IT fisibit atau pun saya sam ni mungkin IT itu kini nyerap ke bang sa ai firu in IT have PC mengenai terbaik tinsa penpohi ma fi saya diperlok asya gitu la si syangi dak kwa bandum banlang ge jelang ka bahe ka ba ini kenduk lang baro bangin khat si jaka banyo banya ai mensi banya pli ju mandre kane ka jinglong jingman ka pe kam sya ini bangin le ka ka kum kane ka po bandum ge jelang pat ba mata ka sngi ka mi ka notification ka fresh notification umno ban contain ini measure containment na ka yang sarkar jelas kita terking empat syak ni di jingseng di jinglang pat ba punta ter di jingla kai sport punta ter kita khang ni kini hatu punta dan nomor ketangi dan kuat bani kendu di soba tin soha ban phalem ni kan ku buat itu perlu asya gitu haki PHC di sub center itu kita ba di priang lem ya kan ni jing ai ku beli nak kalian ngujungi kum ke komiti mungkin priang lem ya gini aku beli yang aku MLA MDC apa orang bah di pengalaman dan hamne ko ko beli nang rengkat bati nang sistem indan hasenda bati idan sibun isu di bangin hak ni terengkat nah kalian itu ngaku MLA belum berkeluar bang rengkat kenapa ko 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 ko